Nirmala Kenyam Kanasan Kontin Barash me Bajalink Nur online TV channel to Kaler Mishalat former commissioner Dung Nasser wooden Chalgadwal Kuntian Jan Banalingo Rajadana Shalat Kakwiri Commentogri which Kan Nasser take a right Mishalat Magor Ken Dong de Jadinganatin Kontin Gur Kaling Right in Konlat Karodian Ka Nasser County. Kan kono nyamare ler kana me mi jira ma jidit ka Nur online TV channel don a chenga nyam kaji gore jeno der subscribe ka gore jaba an wo jen der charo der ja gore pinka kor ka mi ler shijaling kan no gaje ban wo jen der notification bell der je twain ko mi te ga ler mi ci bare da sho mala shi bakaje ler ko linga jen gwasa me shit kamen chalar yene won ro inshallah ta kwena sir county jen ba kono lingo Kwena Sir County a quere wal e chikon rich me cha kulo watch me cha gwada kam kwada dian kwera ngot kum rojen tamare wik nasir en kwer nasir e chikon rich chwale dol kuntian jen waro jenana chalat jen chole Johnson ulun ngai kon Johnson ulun Johnson ulun ya kwer ki general misha kam kamenyi re which ka great up nal state kelio ki ka South Sudan wajiram dana bi mej bi ka disarm tena hali kene de kon lan nuare ko de laro no nuare kene de kon andon gurgen o ba me ken ba ka ko ma South Sudan la kum kirmi yadit roy che kulat gwas me men chala do chalat kur de ni dung a gwelek kene de indian kon te chi de fak la de ni a pukchok de ni a pukchok wa chi kan wo lo ke de ni Johnson luñ ba kan dial ken de ti waken ke wayami ke jejen bor ken tiga pin kware shal ke Johnson ulun General Johnson ulun shaling no jaramran sha kamo bimej baga kep ka great hapan apnal state ajana shi ashuling no shaje broadcast ni ka I radio ka radio tamazu ken radio no ko kena content re wika South Sudan ki media no content re wika South Sudan ni ka gwaze dana ngoda ken deje me ken lon ko ba wore wicha ka Nasir en deje dan de nang re wika Nasir shi jen deje non ko mane de non ni unified force ne ki de non na SSPDF te go cha ko lat gwas me la ka ngode ko na cha go no ramdana bi great apnal state bi disam Johnson ulun cha chunen o Johnson lun kana ko ang shora le kana ko na cha kam longa o bi ke Nasir bi ken meten te tena hal bi kana kef na me cha kule backfire ke cha ko dobla dien chi ndo be dana bi kana o da o ka jam antem an la ko lar yeme rajala na shalat jen ramdan la me ci ko na kur re wicha ka Nasir dol kun tian jen gorman go banyo ga yekel ka dobra na cha gor ka je ka social media ki dobra na cha raj me cha jalat ka je charaj message gwar Johnson luñ ala kura gwelek force ken a pukchok chara do nena jene loje de ni tin sha jakka wo ka Nasir loje ka jok ke ji chubre wo ka Nasir loje ka jok ke ji chuben winami de ni a gwelek force ken pukchok ko lo jok charaj mo cha jokwen jene ke chi wo ka Nasir ano chara do nena rajame la raje ko bi mal betere wi ka great hapnal state ko de malda ta great apna state ke no ga no de malda tin ka kujimo ko shi community shi ka reak shi jejen bor sharia ka great apna state ka ta danan kwa SSPDF kwa deploy ka je ko ndeje me cha cholo SSPDF la so Sudan People Defense Force no ka ngai ka je gwano deje me shi shi SSPDF deje me de ted ande ted me jende danan men pin Johnson ulun jende dana cha jak ka kuje mo ko bi great apnal bate ka mal deje ma aloy ka jok to rajo mo cha jalat no ende je ronko dera ma cha hali dera ka captain ken de che unified force karwade de unified force je rongo ko de je deploy ka Nasir ko medong gor kan de ka mai de kan ka de kan kula olat kan de content re which ka Nasir SSPDF cheron ko dere mai dere ka kef ka dobra na chalat ke je chemet tin kon ti la mech al chel no cheron ko dere ka kef ka kuje mo de ka lo jok ke chicken de we re wich ka Nasir ke mi shejen be rikti ko ken be ka jako be ka ben roj me cha kwen ka dobra na chalat ke je ramdala commissioner en commissioner me la ko Nasir no wen me cha kulo woch
dol kun tian ko woy keje shara den cha kulat gwade raje me lade je ko bi mal betere wi ke gweta penal state ko dobran chalat keje beje queen ya to english ko dobran cha gor keje. The former commissioner of Nasser County, Dolkun Tian, is calling for Johnson Ulun, General Johnson Ulun, the commander of Agwelek forces, and General Cholton, the Minister of Defense and de facto commander of Apukchok, to call back their forces, or else such move will provoke ever violence in the Greater Penal State. Honorable Tian statement acknowledged the importance of peace in the country, inciting, however, that Wyoming reserve the natural right to defend themselves and their properties when aggressed. The former commissioner further stated that the only force mandated to disarm or to carry out the disarmament in Nasser is only National Unified Force that can do that. Not any militia, charajimo chajo kwene jani ne tiron kode ka majde kana cap unified force ne tiron kode ka malde kana no unified force ka kujimo de jame mi la de cha gwelek force alo jok alo ka Greater Penal State alo ka jok ko ngai ke je gwano shi jejen borshewa ko be borum ke jana gwelek force na no ngare wi Nasser na me jerwa dana chala don wo shi kwere nyam ala Nasser commissioner, former commissioner of Nasser, dol kuntian ci rajmo ci jalat jenana gorde ñoy yekel leer dana ci benena me mu gor je der gujmo der garpin gwazo mo ki der comment ka de ñoy nas ko ken jenana gorde ñoy yekel betema